Inkoko iri mu biguruka byashoboye kutwumvira tukabitunga. Inkoko nubwo tubana nazo ni ibiguruka mu bindi, ziracyifite n'imico y'abakurambere bazo. Inkoko z'ubu bakunze kwita Gallus domesticus bavuga ko zakomotse mu ishyamba ku nyoni zitwa Red Jungle Foals muri Aziya y'Epfo, cyane cyane mu bihugu nk'Ubuhinde, Thailand, Myanmar ndetse na Vietnam. Abashakashatsi bagaragaza yuko abantu batangiye kubana n'inkoko mu mazu hashize byibuze imyaka iri hagati y'ibihumbi 7 ndetse n'ibihumbi 10, ariko gushaka kugerageza korora inkoko hari mu myaka 600 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Bavuga ko n'ubundi inkoko zahereye muri Aziya y'Epfo, hanyuma zikajya i Burayi, zikaza kuza mu Misiri, zikajya muri Afurika y'Uburengerazuba, hanyuma zikabona gukwirakwira ku isi yose. None na hano mu Rwanda turazorora. Bavuga ko ahagana mu kinyejana cya mbere n'icya kabiri mbere y'ivuka rya Yesu aribwo inkoko zatangiye kugera muri Afurika. Zari zizanywe n'abacuruzi b'Abanyamisiri ndetse n'Abafaransa. Nk'uko bisanzwe tugiye kukubwira ibintu 10 bitangaje byihariye cyane ku nkoko. Tugiye guhera ku nkoko 3 ubwazo zitangaje. Inkoko ya mbere itangaje ni inkoko yagaragaye ifite imitwe 2. Inkoko bise bicephalic imitation. Iyi ni inkoko yatangaje abantu bose, bamwe baranayitinya bavuga ko irimo imyuka mibi. Gusa abahanga mu bushakashatsi bavuze yuko hari impinduka zabayeho mu turemangingo twayo genes. Indi nkoko yatangaje abantu cyane bayise Mike Headless Chicken. Ni inkoko yabayeho mu mwaka w'1945 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nkoko bise Mike yari inkoko yaciye umutwe, ariko imara iminsi 18 itarapfa ngo itimbagare ku butaka kandi bayiciye umutwe. Iyi nkoko benshi bayibonyeho igitangaza, bamwe batangira kuvuga ko ari ikimenyetso cy'ubuhanuzi, ariko abahanga mu bushakashatsi bavuze yuko iyi nkoko nubwo bayiciye umutwe, ariko igice cy'ubwonko cyayo gishinzwe kurya kikanayifasha kandi kugenda ntacyo kigeze kiba. Izindi nkoko zitangaje ubwazo ni inkoko z'umukara hose, ururimi, umunwa, amaguru, ibirokoroko n'amabara byose ni umukara. Ni inkoko bita ayam semani. Zino nkoko zikunze kuboneka muri Indonesia. Abahanga bemeza yuko zino nkoko zifite melanine nyinshi mu mibiri yazo. Ikindi kintu gitangaje ku nkoko, inkoko zifite ubushobozi bwo gutekereza, icyo bita logical. Inkoko uzayitegereze neza uzabona isa nkaho iri gukoresha inyurabwenge yayo ihenge ku mutwe cyangwa se yita ku kintu cyane. Bavuga yuko inkoko ishobora gutekereza nk'abana bato. Inkoko ishobora kumenya igiteranyo cyoroheje cy'ibintu, ishobora kumenya itandukaniro ry'ibintu, kandi ikamenya no gutandukanya cyangwa se gukurikiranya ibihe bitewe n'uko yamaze kubimenyera. Inkoko ishobora kwiyumvisha uburyo igihe kibaho nk'uko umwana muto w'umuntu ashobora kubyiyumvisha. Inkoko kandi ishobora kumenya yuko hari ikintu yihishe nk'uko umwana muto w'umuntu ashobora kubimenya. Inkoko zifite ubushobozi bwo kubona amabara abantu batashobora kubona, ya mabara bita ultraviolet, kuko inkoko zifite ubushobozi mu maso yazo zo gushobora kubona amabara byibuze 5 adashobora kubonwa n'abantu. Ibi biziha ubushobozi bwo kubasha kubona n'utuntu duto nyamara twe tutabasha no kutubona. Ikindi kintu gitangaje ku nkoko, inkoko buriya zifite ururimi rufite amagambo arenga 20 zo ubwazo ziziranyeho. Inkoko zifite uburyo butandukanye zivugana iyo ziri gutumanaho, iyo ziri gutabaza, zishimye se, zishaka gusangira, zishaka gukina, cyangwa se zibonye ibiryo. Zifite ukuntu zigenda zivuga mu buryo butandukanye zo ubwazo zizi. Ikindi kintu gitangaje ku nkoko, inkoko iba ishobora gutumanaho n'amagi mu gihe igiye kuyaturaga, mu gihe iyo mishwi itarabasha no kuvuka rwose. Inkoko ifite ukuntu yumva amagi, igasobanukirwa n'icyo ayo magi akeneye, nimba akeneye guhindurwa cyangwa se agiye kugera mu gihe cyo guturagwa. Ikindi kintu gitangaje ku nkoko, buriya inkoko zifite ADN cyangwa se uturemangingo tumwe twenda kumera tumwe n'utw'inzoka cyangwa se ibindi bikururuka. Abashakashatsi bemeza yuko inkoko zisangiye igisekuru kimwe n'inzoka cyangwa se ibikururuka biturutse mu mikurire yazo yo hambere. Bavuga ko ari reptilian traits. Bavuga ko babiboneye ku gice cyayo cy'umugongo.
Ikindi kintu gitangaje ku nkoko, inkoko buriya ishobora kumara imyaka 20 bitewe n'ubwoko bwayo, bitewe n'ukuntu zisigaye zikoreshwa cyane cyangwa zigakenerwa cyane. Zisigaye zibaho amezi 6 kugera ku myaka 3 muri iki gihe cy'ubuhinzi. Gusa bavuga ko inkoko y'umwimerere yo ishobora kumara hagati y'imyaka 10 na 20. Ikindi kintu gitangaje ku nkoko, inkoko buriya zishobora kumenyerana n'abantu zikagirana nabo umubano ukomeye. Inkoko ishobora kukumenyera, ikamenya uko ugenda, ikamenya imvugo yawe, ikamenya imyitwarire yawe, ndetse ikamenya no mu maso hawe. Ibi biratangaje cyane ku nkoko ko buri inkoko zigira abantu zikundira. Inkoko ishobora gukunda umuntu ikajya imukurikira ahantu ariho hose, cyangwa se ikaba yabasha gukora ikintu cyose ayitegeka. Inkoko ishobora kwereka umuntu amarangamutima, ikamwereka gukeka, gutinya se cyangwa se kumwereka ingorane. Nk'uko abantu bagira itungo bikundira, nk'uko nayo ishobora kuba muri amwe muri ayo matungo abantu bikundira. Gusa ikibazo cyazo abantu bazinenga kunyagagura. Ikindi kintu gitangaje ku nkoko, inkoko buriya hagati yazo zizi gufashanya cyane. Kenshi uzabibonera ku nkoko y'isake. Iyo ibonye ibyo kurya ihamagara ngenzi zayo zikaza zikarya. N'izindi nkoko nazo nuko, nazo iyo zivumbuye hari ijwi zikoresha zigahamagara ngenzi zazo zikaza zigasangira. Gusa umubano w'inkoko hagati yazo ntabwo urangirira aha, ahubwo inkoko iba ishobora kurarira ndetse no guturaga amagi ya ngenzi yayo. Niyo kandi haje ikintu kizihungabanya, usanga hari inkoko ishinzwe kuburira izindi cyangwa se guhangana n'icyo. Ikindi kintu gitangaje wamenya ku nkoko, inkoko iyo ziri kwisukura zikoresha umukungugu. Inkoko iyo zisukura zikoresha umukungugu kubera yuko aba ari ushobora gukobora ibintu byafashe ku mubiri hagati mu mababa. Ikindi kandi umukungugu utuma amababa yoroha. Izindi nyamaswa nyinshi zikoresha amazi cyangwa se zigakoresha kwihanagura. Gusa kwivuruguta mu mukungugu ni umwihariko cyane ku nkoko. Ikindi kintu gitangaje mu nkoko, inkoko zirategekana kandi zikamenyana. Mu nkoko usanga harimo izitegeka izindi, nazo zikagira izizungiriza. Inkoko zikagenda zitegekana mu byiciro ku buryo hari nk'iyo usanga zose zubaha, izindi zose zigakora icyo ngiyo izitegetse. Mu nkoko kandi 100 buri yose iba izindi. Muri uyu muryango mugari kandi w'izi nkoko, iyo havutse amakimbirane zimenya kuyahosha. Ibi by'ibintu 10 byihariye cyane ku nkoko. Reka nizere yuko kino kiganiro cyagushimishije. Nibutsa gukora subscribe niba utarayikora. Njye nitwa Aimable Niyongira. Munyemerere duhure ubutaha.